Hello, son of Ping. Ring Pai, the Luida, Joy Minau, you with Zakmai, he media, you with train, and Tumlik State Samang Lushid Laga. Aruhon lockdown, you lungli in a Iklata Bible study Salaga. Philippians, Kazi Bible is on the Clay, book he in a Kapasambang, Kala Hiwi, he Kapatam Stan Pau Hagzada, Apostle Paul na, itum Aruhonwi, coronavirus na Maram Sada. Kajot kajang kajung samang daklay hili relevant sala kaya message itumli midalay Philippi ko ho apam hi Eastern Europe li lay daklay apamak ne hiwihili Paul na awi second missionary journey kawa atam tran ana Philippines wi church si establish kasane hi wi maramli itumna Acts chapter 16 ni kabatam shan itumna katay sambangi Philippines now pingli Paul na chithi hi kagbi atam hitran ahi Romwi phatopli narai gasane kala ana chili kagbiya chithi khangsane Paul hi Romwi prisonly narai dale gjiwi pau hi Philippines wi vareshi now pingina kasaina athumna Athumi gathana, Reshiwi gathana, Epaphroditus li, Poli Valaga, Wasambang Kawai, Kala Ali Wangachon Kawai, Athumna Jehovah. Chita the Sada Epaphroditus na, Ali Wasambang Laga, Ali Kangachon, Wakimiatam Stran, Paul na Ringpana Auda Ningishi Kamian Soda, Ana Philippians li Leda Klaya, Vreshina Ping li, encourage Gasa. Chikita chithi akhani Paul na vareshui pau hagzat wi vaina ali Rom sarkar na phatopli narghai ni Rom sarkar wi phatopli narghai gi jimirin hi ringphala khai mirin manga samani awi mirin pungapala khaya atam nga sai khiwangle jilga ali death sentence mi da kathi go hoji sambang ai pai ormaning ka ali jiho mi ai pai kajipa sambang ni khla gi mapha khui atam hitran ana kagabi chithi ne Itum arohon hi mapha khuilak kaji pungapalak khaya situation ni itum okthui delay khiwangle jika COVID-19 wi chathina maram sada itum thiniga ringni kla da mapha khuila okthui da khlaya pungapalak khaya atam nga sai okthui apam ga jivuli kala mi ga jivuna yurjat ga jivuna ya hiwi ga chathi itumli rajada iwi mirin hi kala iwi shimkhur hi thiawni ga maning ringni kla ga jiwi Kangaji Leda Kale Atam nga sai Ka Paul na Chikata Chochang Lakhaya situation jili ring size salala ana encouraging salakhaya tuiye itumna Philippians chapter 1 verse 21 jili itumna hirada kapa sampange for to me to live is Christ and to die is gain iwi wangwa ringlala Krista wang kharingne kala thiailala phamaye gaji Tuihi itumna shaching gajia Bible verse ne hi Paul na hitran atam hili kagapia itumi Philippians li leida khlaya vareshin oping hilila chili atum ring phala kain og thimini mini khwangal jilka chili la atumli persecution reka khreki lei haugada Paul na awi ka chot ka changji hai laga vareshin oping jili ana encourage ka sa tuine gji itumna gathai samphange Paul wi wangwa Tiaila Kala ringnala Kanani ji pai da ana hangshap ta kala hi awangwa win-win situation hila pai kala chila pai da hang shapi khiwangla jilaga itum ogthui hili ringlala riva wang otam thuk phai wang itum kharingne kala thiai salala pha khamaya pamji itumli rivrana ngran mi haye gji veresin oping itumi ketong khui sit ka sanga ngasa hogeda Paul na itumli mangchi khwai wang encourage ka sa tuine itum arhon ngaching chamlak ene khle atam stan itumli mangchi khwai tui hina itumli encourage sami share dale ka khaneli itum arhon atam hi confine saugada itumli nar hai haugada itum shimni pamlaga kayang ma sok ngorok la itum wal we lungli pamdale itum meeting la maka mane itum fellowship la malai mane itum yaw go thui la yaw thui bai mane hi thada vreshu
itum ping wangwa haklak khaya crisis akha khangsa tamitran higita situation hi itum wang disadvantage ka khangsa ula da itum question sa pai kha polwi Philippines wi lari khik pa khinga tamitran ana ali phatop wi wal matijina kuina mai laga ali chain na masai laga ali narhai salala ali tuk narhai salala ana hina higita situation hina ili vivrawi pau hag sok waina ili maha bhailak mani kha lang maida matha khamaya opportunity ji mida ina vivrawi pau hag sokhi mang samane gajiwi tui thumna kapa samhange chapter 1 wi verse 12 li hida da bi hai but I want you to know brethren that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel da ana hange Pau hagazada Paul wivangwa any situation hi awivangwa vrawivang witness sa khwaivang opportunity sai achu itum vereshi naw pingli church maka pai to the itum ngatai da shimli nar pamai sai salala hina itum wivang vrawivang otram khang thu kala itum na vrawi pau hag sok hiwi hili hindrance ka khane da itum khuyai se kha itumli higitha atam hiwa vivraw wang pau hag sokli itumli ka hakka opportunity akhane da itumna positive sada I khwing sangai khiwang khla jilaga arhon hita de itumli lockdown ga sa hiwaina church makala thing ghai hiwaina itum pastor pinkala vivrawi wang otramu thu da khlai leaders pingli idea ka thar majuk sok ngasak laga itum ka thada online li live aina ka thada vivrawi pau hi itumi church wi members pingli kala issue wi yurwi mi pingli ka thada pau hi hasok sikla ka jiwi idea hi itum sambangda apong tara khaina itumi church wi pastor ping kala ka thana pingna media we train itumni pau haksok sambang dalai higitha idea hi itum khreli cha khamalai samane kha azu higitha lockdown hina maram sada itumni innovate sala khayam idea si khusok ta itumna technology we kan khana hi sizin laga itumna rawi pau hasok dalai ridaba itumna pau haksok church we wal mati we lungli pau hi hasok ta church raka ching gi mi ping kala picture we doing an aching the claim ping mangli itum hasok sai kha itum higitha situation hina itumli beyond the church himakan walaga church ka mi kala church ka makhamare ka mi vivrawi pau pangsada khangna masam phangmi ki chung khali itumna arhon atam liba internet thi laying rock sir hawgada hi we try na itumi ratio pau hi wasung sak sapta legi itumi wang ka opportunity akne hi wa disadvantage mani unika advantage ne gi bahi ina jida da khwing sak ngai hi ki thai tumli church makang sakla nar khaya confinement hi itumi wang wa limitation maning mani kha hi wa opportunity khama tha khane gi bahi ya khwing sak ngai dele itumar hon video conferencing we try na lapai kala live message lapai thum apong chung ghaina church ka chung ghaina kala pau ha jada resina ping chung ghaina thum ka thei ka sa sambange ka ji hangai ka guthumale ithum na Philippines wi chithi hi pa khya tam stran Paul kala chuyatam Philippines wi resina ping na ithumle generosity sai khalamui maramli ithumle tammi Paul na kasak atam stran Philippines wi resina ping na awiwang phaning mi da Ali lannaina ochur chung haina ali khangachon Jehovah ipa Aphroditus wi truaina ithum arwan atam hila ochur chung kha masam phang thure dukan li kala market li ot ka chung kha masam phang thugida mi ki chung khana panic buying sangrok ta le ithum hidran atam hili ithum akhna akhawi wang ma phning ming ro kha khawa ithum na hoarding ga sa clay ping na kachung ga chip laga ghai ga ji sokpai chen hili relevant sala khai message itumli Paul na chapter 2 verse 4 li ta hangi let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others ta hangi itum wing chaili kasang naw ping khlei naw ping wangba sambang da khlei ojur ping hi lo khup ai laga aw simli pong laga pai laga atam ka sang hui wang sin khawai da hoarding sai pai kha itum Vreshui
ningai changa khawa higitha hi itum masa paimara gaji itumli pol itam khami hi nei itumli hangji theidale itum arhon atam hi itumna itumi sit kasang hi practice sa khawai atam la ngasa da leye itumli khongnai naw pingli leishilo kazam naw pingli ngchon ro da itumli bible na tammi da khlei u mirin na practice sa gam sa khla iwi ramli iwi khongnai li rapam da khlei mi khipa ma mai cha khwai mang khwai ma lei lei da lei khipa ma mai thai cham laga okthui da lei kaji hi itumna concern ga sa atam ga sa da lei kala ka sala sa papam da lei ar khon church ka chung kana kala youth department ka chung kana kala social organization ka chung kana athumna khanga chonu ot sakhi ka chung ka singka da itumna newspaper le kala paw ka chung le itumna ka sa ga thai sampang ring phala ke hi itum vreshi itumna sa phlongi ji acham ne itum church ping na lama tai me da itum ar hon atam hi itum pang ka ting shok laga makhlai naw ping li ram li pam da khlai khongnai li pam da khlai ki pa ma mai wat hai rakla gaji itum check ka sa atam nga sa sej bai hangai itum aron ida da practice ka sa atam hili sam khyaw atam jran itum na ration card ka sing ping mang kala food security we card ka sing ping mang NRGS we members ping mang li khyaw mang sa mani gaji ina tang ka chung khoina ka thai ka sa sam bang la ring phai simphara li pam ga chata mi ping ka tam naw ping hostel li pam ga chat ping li la wasung sere gaji hi pau hi salaga ring phala khai pau nei kha hi thara tam than khu gai khali apam gai khali strangers ping kala outsiders ping la ka pam ping di ot ka sanau ping mystery pam da khali ping di itumna hikitha khayau hi mwa sung mani kala thumni majang sak mani gaji wi pau la ga sa sam bang da lei hi ya itum vere shiwi acham maning mani gaji hila hangai da lei hikitha tam hi wa itum vere shi no benga challenging sala khaya testing sala khaya atam ne gaji ba hi hangai khana wali itumna apostle paul waina hi tam khui se gaji wa ka saka ga chota situation ni itum rivali complain kala grumbling masaila kha rivali masot mi da itumui ringapha itumi joy ji mashimana ya se kala og thui mi ping na itumni yang laga itumi gentleness ka sa itumi cool ka sa ji yang da thumna la thai khuir no ga ji itumli apostle paul na chapter 4 verse 5 li hang ba pa me kala chapter 4 we verse 4 li anita da hangi rejoice in the lord always again I will say rejoice ring pha ching no mathan ching no ga ji hi ana phatop li pam salala ka sak ka situation ni ring salala ani hi hang shape Philippians chapter 4 we verse 11 li anita da hangi for I have learned in whatever state I am to be content any situation ni lay khalay atam ni la kala khawat atam ni la in a rivali ningyang khong ka ji hi in a tam khuye da apostle paul na itumli hangai da lay itumi rivrahiwa faithful salakhaya rivrane thui khaya chingum pingli iwi mirin chatra khai hili rivrana ili regret sagapaya otsak akhala mami mane ina yangwalaga ngasan walaga iwi mirin ni rivrani la ili thanrami khai hi I rivali meaning si shekji marar mane kala chatwagi da leida khlaya mirin chimi shopping hi faithful ga sa rivrajina faithful cha chingra ga ji itum reshi nauping mamlai hai laga se gi bahi in hangai sai koroli vivrana somirano